imoto itaxi idlula ngasemabhididi ngangibuka umngeni ithi mhlawumbe leli itheke ongeze kulo kodwa yathi mayiyongena ehostel amasho la ngilahlekela lapha ithemba lempilo ngathi angisekuphinde ngibe lo quality engicade ngizoba uyi yabo so akuthina sonke umuntu uzofika la eGoli efika eGoli efika endaweni isejipe ehostel hlala khona abantu intombi ayingeni eqonye intombi uyafika usemakhaya uzoyibhukhela ngane hotel uzoyifaka phi gcina uba isiqela sendlwabuke manje idlozi mina elangenza ukuthi ngingabi nayo umlungu ngiyiphathe ngidume ngicula ngayo yonke into engiyenzayo ngawuqoqola ukuthi ngabe ngisaqoqa manje esibayeni sala idlozi futhi manje ngiqimbeke manje abe nyawo idlozi athi manje angazi mina ngiyaswenka ngifihla lona isende ngiyaswenka straight uqoqa ibatata ngekali manje ngigqoke manje umkhaleke manje ngithi hawu idlozi nje ngiphi imali ngithengele lesi sigqoko lesi bafuna ukulawula yonke imizi kodwa ngicela into ebuyibabhayizise ilabaculi laba abacula bephinde bethatha leave emculweni bephinde bebuye bethatha leave kodwa ngingabakhulekisa uNkulunkulu bakhumbule nabo basobe ne pressure phela Ope sipema Bukela Perfect TV lapha emakhaya nganimukela igama uShepherd waManqele dabuka phansi kwahlabisa empembeni isigodela ngibuya khona ke angiphuza imvula ofethi yabona namhlanje bathe nangu mfowabiyela isigwili quality onento zakhe ubiyela nento zakhe umntwana wakabiyela quality ngimlandile kade waseningicela nangu namhlanje hleli naye la mfowabiyela yafowethu asekumukela Perfect TV sibonge nesikhathi sakho mfowethu uzosivakashela nje uhlale nathi hayi siyabonga kakhulu mfowethu siyabonga kakhulu ukuthola nje ithuba umuntu uncishwa amathuba okuvela kuyiroute uma usugcina uthasa nje nane ubonga nalonke ithuba neleka YouTube ukuthi ngibone ubani so kumuntu osibuka namhlanje ngiyabingelela kakhulu bafowethu kona wonke umuntu ozobona le video quality wabiyela lo umntwana lawulani lapha na Olundi ngicabanga ukuthi akukho engayichaza ngakho okuningi most mhlambe 98% wabantu bayangazi la emhlabeni mhlambe lo 2% ongenawo amafoni noma amadatha ongangazi wabiyela ade basebekucela abantu bayibakukhonzela abantu bethu nini bethatha siphathelana nini ukhombithi ngithi hayi abantu amatoha ngithi ngiyatoha mina so manje asiqondani kuba ngcono kuleke ngalene ecula engavukeli indawo kuphela manje nama live mancane la sisenza khona wethu usho ukuthi maybe u98% but kancane futhi mawuphinde eSouth Africa ungamazwe quality angikhuluma ngomaskani mina ngikhuluma ngeSouth Africa selulude uhamba ukhona la endimeni mfowethu umntwana ulawulani uqale nini ukungena nje kube industry yakho angazi ngathi nje angazi wena uyazi ukuyichaza mina ngeke ngikwazi ukuyichaza okay ngizothi kubena ukuba uquality aze ngaqala ukuba uquality ngiqala ukuba khona ngabemvule ngiquality till ngize ngibe se high school ngaqama kakhulu kusuka esikoleni ngifunde high school ngaqama aziwe but nje ukuthi nginotice amehlo abantu engebona bangakithi noma abantu bokhamba ngizothi mhlambe from 2016 noma 2017 bengihlala ehostel kwaMashu ngaleso sikhathi leso ukula ngicathi amehlo amaningi ngakhona ukwathola khona mhlambe yonke into mina ngisho ngathiwa ngithengele uPopeye bengisonke ngathi sengenze into enkulu ngenxa yokuthi ngisuka lapha emakhaya soLundi ngisolapha ekhaya ngihlala ekhaya umama lapha amgcine eOlundi so ayikho into engeke ngayithola mhlambe ngokuthi ngiyayiphiwa into bengishizilelo uze ngiyithole so mangibona ngapha 1000 ngangibona ukuthi nasengiwinile ngangakho umbulu ukuthi kunantu abano 1 million mina ngathi ngisikhuthi sawabiyela mhlawumbe ngino 2.5 cause ngangaze ngiyitshethi ngoke ngibe nawo owami oqondene nami
uyabo. So ngaba khona endimeni ngiwumuntu onothando-ke lokuthi angazi ngisho ngisafuna ngayicabanga ngiwudokotela azayibona ngiyi-man nurse ngangiyela esikoleni nje into engangiyithanda engangithanda ukuthi ngelinye ilanga engathiwa ngaba uquality engathiwa kukhulunywa ngaye ngapha nangapha engathi ngelinye ilanga ngaduma ngiwumuntu othanda umaskandi ngufisa ukucula kodwa ngenhlahla ngathi mangingena e-hostel ngafica ngakwazi ukudibana nabantu abaculayo ngasuke ngabuka indlala bebebhekene nayo kwasho ukuthi ngangakuthandi indlela ababephila ngayo ngazathi hey engathi ngaze ngithi manje uyasithatha isinqumo sokuthi ukwathi uyacula engathi ngingakwenza sengibona ukuthi senginamandla ukuthi ngingayiphatha ayokuphathwa abanye abantu yeah but nje uquality nje from 2017 ngikhona bengazi ngicathi o TikTok bathe bebefika mase bezolukhulisa livele likade likhona uselapho ushiphuze libalekile ukuthi yeah abantu bayitshela ukuthi uquality ucule ngoba vele esedumile yes esazi iminyaka eright esazi nabantu mhlawumbe yeah kanti uyasho ukuthi uthando lomculo alivele ukhona kodwa abantu awusondelana nabo ngaleso sikhathi wabo uthi ngeke uyiphile lempilo le uthando lomculo lalivele ukhona belivele ukhona bengigida ingoma emakhaya naseqenjini angigida ngaphansi kwalo la ngakithi kungumuntu owazi ukubaqophela ingoma sifika nazo ingoma selekelela igosi la ngakithi so ngiwumuntu nje ogxile kakhulu ezintweni lezi zobujongo so kodwa ngathi mangifika edrobheni ngayibuka into ye-backup because ngathi mangiphuma esikoleni into yokuqala kwathi makumele kuyiwe ezikoleni izingane eziphuma apha ziyofunda ngathi mina ekhaya ubani ongithengela i-laptop manje wathi ngiyofunda izingane esikoleni ziyaswenka ubani ozongiswenka esikoleni ngcono ngingaye esikoleni angivele ngiyele hostel ngiyophila impilo yami ngoqala impilo entsha lento yokufunda ngiyikhiphe eceleni ngeze ngisebenzele mina yabo ngenxa ye-backup even ngifisa ungena e-studio ngiyocula ngaphinde ngabuka ngaleloso futhi le-backup ukuthi ubani uzoba i-backup futhi manje yabo because mina ngiyimina yabo wonke umuntu bengathiwa ngiqhamuka ngendlela besikhula ngayo lonke ephuze bengaqhamuka nalo bekuthi ilabafana bakwamcineka laba ayikho into eshoyo lo yonke into obuyenza ngathi uyaforce uma ubeka iphuzu ngathi uyaforce so yangicindezela kakhulu into yokubukela i-backup ukuthi ayikho ziningi izinto engayiyeka ngangithanda ukuzenza ngenxa yokuthi i-backup anginayo umuntu obemdala ekhaya waqeda kuqala nabonke esikoleni kwaba yimina bonke abafana bakithi abakhona bagcina sebefikela kumina baba umthwalo wami so ukungabikho backup kwenza ukuthi ezinto ngiqale sekulate ufika kwamashu uyosebenza noma kwamashu ngayiyela nje kwamashu mina ngenxa yokuthi kunabantu bangathi ababegida ingoma ngaya kubona athi ngiyofikela kubona wakhomba ukuthi inhlala ayikho inhle thili kwaze wavela indawo yokuhlala le wagcina sekuyindlu eyayingaphansi kwami ye-street engihlala kuyona eyi-blocks kodwa nje ngangayili kuyosebenza ngoba phela abantu abaningi babengasebenzi lo kwamashu kwangeke kusebenze mina ngedwa nami ngayiyela ngiyohlala nje abantu abahleli nginokuthi vele ekhaya ngeke ngisahlala esikoleni bengiqamile esikoleni ngam mhlawumbe yamazi ukhalamfazi lo yigoso uvela umbuso wayeuhlashaya wami ukhalamfazi ngangaqeda esikoleni so uyazi ukuthi esikoleni ngangiqame kangakanani ngiclean mhlawumbe kunabonke abafunda esikoleni ngitshela ngingahambi ngikhuluma noba esikoleni ingane mabe kuphunywa esikoleni iplan ingabisabekho yangishaya lento usemele ngizohlala ekhaya lo ngidlulwa zingane athi zingibona zitshe lo muntu oba something ngani lo muntu angasezokuba yilutho futhi manje ngafika ngathi kwamasho mina ngangayili ukuyosebenza ngangiyocasha nje ngasho lami ehlade ngifika nawo uyabo mangifika khona qala phansi manje uthi amatoha waveli yaqala inkulumo zomakhelwane umuntu othanda uyishuthela mina yonke into engiyenza ngiyishuthe mangithola uplan lo wento engathi ingconywana ngishuthe ngayo yaqala inkulumo mina ngithi ngicashile kwamasho waqala yafona emakhaya manje ngimama ingane sakwehlala eThekwini azuvusa ngani umuzi hawu nanso inkinga futhi manje ubani osetshela umqashile nanso inkinga futhi manje sasovusa ngani ngoba phasi kakatohosi bathi abaye lo muzi so kodwa nje ngayela mina eThekwini nje ngenxa ukuthi esikoleni ngaphila ngenye indlela mhlawumbe umuntu wayeseceleni waye nokuthi engcono quality bona mabephuma laba yegoal because into esasiyehlise emloyini kwaba kuyigoli kuthini angazi ngitshethi ngihlala eThekwini ngangayitsheli ngahambiswa ukuthi ngangenawo uline ukuze egoli ngaso sikhathi hey uyasho sakubona phela emavideo nanguquality manje uquality hey ayuphila kahle lo muntu lo imali kuvele kuyichakaza sithi hey rich lo usho ukuthi awuthi awuyimillionaire wena uquality oyisigwili kodwa mhlawumbe uyi-back balance 2.5 ngaso sikhathi shothi umuntu obuyadala ngangifisa
ngangifisa even namhlanje ngike ngibabona abantu abavela abanemali eningi kakhulu. Mina ngifisa ukuphila impilo le ezothi kusasa ngibone ngisokole, ngibone iright ngakusasa, ngifuna impilo ezothi ingakho ngeke ngikwazi ukuthiwa senginento engiyifuya isilwane ezongenza ngihlezi ngi-right one way because ngongabaza abantu mathiwa ngenza kanjalo. Ngiyayithanda impilo engcono, ngivele ngifisa impilo engcono. Kodwa ayikho imizamo yokuriska ngempilo engangayizama ukuyenza ukuze ngithole imali. Yonke into ebengiyenza nje ngiphila ngamaplan asestradini nje. Yabo. Till ngize ngizuze lokho bengisuke ngikufisa ngaleso sikhathi. Mfethu ngiyacabanga ukuthi uTikTok vele ufika sakubona kuFacebook wakubeka kwelinye izinga. Yes. Futhi uTikTok ngathi wenze kakhulu. Ayisabona abantu abaningi bakhombisa ukuthanda lesitayela sakho o content yakho. Baningi manje abantu abafana nabo. Naba uthini mhlawumbe umfundo sevarsity o ingane sesesikoleni ithi ngiyaphuma mina ngegoli njengoquality bangifonela bese ake ngigqugqumezele bafutha kasiyeke. Ayengeke ngabe ngidlala ngezingane zabantu. uTikTok uyakubulala uyakukhanda. Ngizothi amajongo amaningi uTikTok mawubona silobhinci amajongo amaningi isitela sonke asiphilayo ilesi esiphilo quality baphila ispirit sika quality bonke. Yes. Onke amajongo elizofika lenza iteme elizokwenza ini elizovela kuyivideo ligqoke noma ini baphila ispirit samanga ngesiphila. Le nto leyo yangifundisa yangipha umqondo ukuthi abantu ababengithuka noma ababengigxeka ngiqala uba uquality ko Facebook ngisavela ngisathanda ngama status o WhatsApp ababengigxeka ilamajongo onke azama kuba yimina namhlanje. Babengazona izitha zami. Babehalela lento engangiyiphila bengenalo iplan bazoyiphila kanjani bona. Uqinisile. Abantu abafike bangithanda bangikhonza kakhulu okudlula labangamabhinci. Ilabantu abako mapiano hip hop ingakho ubone ngifike ngiphile no Big Zulu. Angangaxela kakhulu libandla elizama ukucula noma elizama ukuba majongo ngezathu ukuthi wonke umuntu bengibona ngilingana naye exake ukuthi uwenze kanjani ukuthi kukhulunywe ngegama lakhe. Hayi ngoba bebengizonda bebengithanda. Inkinga bebefuna ukwenza lento eyenziwa yimina bengazi bona bazoyenza kanjani. Mfihle umuntu leyo. Uyabo? Nento ophiwe yona nawe. Into eziphiwo leyo bona umuntu oniwaze uyitshethe uyakuzona uthi uyabheka kube necomment ecindezele ngaka ukuthi uzofisa ukudikila uba uquality. No, umuntu lo usuwezama ukuthi engehlise lento engitshethe ngiyiyo. Ufuna ukuthi engi-influence ngitshetha ngiyalo quality ngicabanga ukuthi nguyena. Ngizothi ngiya give up ubone ngakusasa wathi kuyabheda ukushutha ama video. Kuyabheda ukushutha umusesitolo umuntu engimpahla. Umuntu uyabheka hawu lo muntu usenza lento ufuna. Bangana nje baba abadala babona futhi abachuma ngeenkomo nangamakhumbi. Bachuma ngempahla. Bayibona ukuthi yenziwa le nto le. Yabo so manje ngizothini into enza ukuthi ngithi amajongo mina wangasiyeka isikole noma nje ikenge encane abafundi. Ngoba isibhayizisile thana lento leyo yokufuna ukuyeka esikoleni kakhulu sisabuka ke mhlawumbe ama DVD nabantu abangobhuti behla beze emakhaya kodwa sathi masiyaqala siyakhupha size eThekwini sithi sofuna impilo efana lephilwe labo bhuti labo kwakunzima besikhombisa labahlala khona. Mina ngesikhathi ngiye eThekwini nje imoto itaxi idlula ngasemabhididi ngangibuka umngeni ithi mhlawumbe leli itheko ngize kulo kodwa yathi mayongena ehostel amasho la ngilahlekela lapha ithemba lempilo ngathi angisekuphinde ngibe lo quality engicade ngizoba huyi. Yabo. So akuthina sonke umuntu uzofika la eGoli efika eGoli efika endaweni isejiphe hostel. Hlala khona abantu intombi ayingeni aqonye intombi uyafika usemakhaya uzoyibhukhela ngane ehotel uzoyifaka aphi. Gcina uba isiqela sendlwabuke manje. Vele. Suthi lento ukuthi ayikwelisimethi. Ayikhona bayiziphi phela. Yabo nje ngeke umuntu uze ngimgquzele mfethu ukuthi ngathi uyeke isikole ngenxa ye content noma nobujonge ngibone ngiphathe kabi manje ukuthi umuntu uyeke umsebenzi ethina ubonise edumile ku TikTok into engezimsebenzele leyo. Yabo. Isabelo somuntu leso mhlawumbe ngebefike 15 abantu abawuphumelela ngecontent. Yes. Ngeke mhlawumbe. Hey. Ngempilo phela sayibona impilo ukuthi hayi quality iyashintsha manje. Uyaphila nomfethu lona. Mhlawumbe uquality njengobusho wakamsebenza umlungu.
ngake ngazama kodwa aziphele insuku u7 so angithi Azakusebenza olasho. akaze kufika isikhathi sokuthiwa ngize ngithole i-pay slip kanje ayangazi Futhi akangayona vele into yakho awuphoqa nje. ngangiphoqa ngenxa yokuthi Impilo leso sikhathi. ngithi ngifuna ngingalazi phela ikusasa lelele ngingahamba ngishayisa ngazi nya ongishayisile kakhulu uyishayisile futhi ngithi ukubethiwa uNkulunkulu akangikhumbulanga ngaziwa abantu noma ngaduma kangaka ngiquality mhlambe ngabe ngiboshiwe ayikho into ebinganginikeza imali ebengengize ngiyenze ngenxa yokuthi bengivele ngibuke ekhaya ngibuke abatwana laba bakithi abazalwa lapha ekhaya ngithi iyazi kuxayekekiwe edrobheni angihaleli ukuthi bengafike nabo bezo-edela ukuxake ongaka yabo so ukubethwa ngidumanga ngabe sengabosha mhlambe ngoba ayikho into eyirisk engangeze ngiyenze for ukuthi ngibone ekhaya kunokhisimusi ofana neminye imizi yeah. Uselapho khona iphothe elibalekile thina indlela emnyama esinganinaki ukuthi khona lento ekushayayo masulapha embhedeni sulela ubheke phezulu ukuthi yazi abantu bangijabulele khona ipoint olishilo ukuthi awumgqumisa ukuthi hayi content hayi kumsebenzi for content ngiyiholele nawe uthi lapha unama followers azange kwenzeke kuwe kodwa egcineni uyazi ukuthi esiswini ulambile akukhona ukuthi uyibank balance suqala nawe uyayidoubt kodwa uma uphume emgwaqweni abantu bajabulele bonke qhamuka yonke indawo inhliziyo encane ulandile nathi yakushaya engqondweni futhi into lekushaya phela uwedwa ngoba phela egcinina konke uzigcina ufisa ukugive up ukuba wena umsebenzi ungawuyeki akube yiyona i-content ekukhiphayo okhombisa ukuthi njengamanje nginama calls amaningi akhomba ukuthi ahleze ngidinga phakathi ney'nsuku emsebenzini athi sengingayeka and le mali enginikezwa lama calls iyalingana naleyo msebenzi ngingaphileka kunokuthi uvele wena ngoba sewudumile because udumo kakhulu bafu luletha iy'ntombi kunemali ngazi abantu ngo-2017 ukuqala imali ukubona imali yokuduma kuthiwa ngiyaqashwa ngiyasamoya kwaku-2021 shuthi umuntu oduma namhlanje ngoba ku-2024 shuthi mhlambe kungenza ama engagive up angezobekezela mhlawumbe ngo-2032 uyobe seqala ukubona ama benefits akukho lula akukho nje lula yabo umthandeni ngamazi ngo-2015 ukuqala umazi into enginotisayo uyilo mthandi akakwazi uyishaya isifuba akahamba khona noma kusuka last year manje ngiyacabanga ukwazi umthandeni emethe nadinga umuntu engayimela akhona umcimbi athi nakaze uhamba mhlambe from last year 2015 mobile iminyaka emingaki khona umuntu ufuna isikole uthi ufuna uzoba umthandeni ufuna ukuba lo mthandi nakambona manje ohamba ngemoto enkulu akanakile ukuthi ube njani from 2015 uza ku-2018 shuthi akamthande lo mdala uthanda lo musha ngeke uvele uquality mhlawumbe uquality sama sike savela sa trend gqoka ijacket ered first ascent babe sigxeka bonke besiphosa ethiwa unjani manje ngithi mina lantu laba ngangiqala nani ngoba niqala kulonyaka khona uzobashutha sibeke la 2032 bazobe khona uthiwa unjani manje abalindi ukuthi bona basazoba nje mina ngike ngaba nje before ngibe so impilo yomuntu kumele uyithande impilo yakhe ukuthi umfowethu ngiyafisa ngelinye ilanga ngibe kanje ungathi ngiyeka lokho engikwenza manje sengiyoba usibanibani la kakhona because awumazi uqale kanjani usizwe obani uqale enobani into akayenzayo and then siyabona la content yakho inhle kakhulu uyakasho ukuthi wayiphantela ngendlela yakho ukuze uqhubeke uphile necontent and futhi phela le content isikhathi esiningi kawungqoka kahle imali igcwele setafuleni kanje kuba ukuphuza uba sendaweni zotshwala ebizayo abasondeli ngiyazi phela vele wena usondele futhi ngaleso sikhathi kangathi upromoter nezingoma eziningi sazazi ngawe abayisondeli lezi igwilo la emculweni wethu kunalezi igwilo evethi hayi mfoko abiyela awusondele nayi imali awuhambe lapha kunalelo demon phela la abantu abanjalo bake bafika kumina ngicabanga futhi kwangisebenzela ukuthi bebe khona befike ngoba lokho kwenza ukuthi
ngithi sengiqala ngihlakanipha sengiqala ngikhula Yeah. bengabe besaba nawo umnyango ukuthi bengabuya bezongena kumina. Yes. Shooting Kwakusiza ukuthi befike early. kwangisiza befike early. Bangisiza. Baba ingxenye enkulu ukuthi ngibe ne content esebenzayo, ngibe no quality osebenzayo. Ngaqala ukuvela endaweni zotshwala serious ezibatshazwayo. Ngingaphuza utshwala. Ngiqala ukuphuza utshwala nge-lockdown. Bengaphuza isidala utshwala. Ngapela? Ngathi kubona ngabe phethe amafodle abizayo. Ngaqala nje uthi nje ngazi into ethi ukudawa nje nge-lockdown. Ngaqala nje ukuphuza utshwala ngaqala nge-lockdown. Nginomuntu engangijwayelene naye. Wayeno connection angazi utshwala kanjani utshwala buvaliwe nenabo. Nami ngabona into eningi ngayiphuza And futhi awenzi lutho. angenzi lutho. Ngiyibona sibona thina sikwelinye izinga sinento abantu abangenayo. Ngaqala ukuphuza utshwala ngaqala nje lapho. Yabo. Ngaqala ukwazi ngabona ngathi bangisebenzela futhi ukuphuza umtshwala. Anginayo umuntu owangipha ideal ongaphuza. Ngingakaphuzi ayikho ideal angayithola. Njengamanje ngihamba indawo zonke zotshwala kodwa ngihlezi mangihambile ngayihamba indawo zo3 kodwa ngisho ikhona kodwa ngizodibana nomuntu ozothi kade wasangifisa ukubona nginento ethile ngibothi ingenzeka ngawe. Labantu ekuthiwa bayasonta ayikho ideal angayithola ngabo mina. Ayinhliziyo zalabo bantu laba. So ziningi izinto ezinye ngithi umuntu mhlambe wayengahlosile wangineze sedakiwe lento anginezayo. So iziningi abantu abaphuza utshwala amadream wathola abantu abaphuza utshwala. Ngisho ngiqala ukuthenga imoto ngathenga imoto imali nganginayo engaphelele ngaleso sikhathi leso kodwa ngenxa ukuthi kwakumuntu wayengijwayele ngibona endaweni yokuphuza wathi ngingaletha imali ngidengile ethe kancane kancane enye wayengithembe hleze ngibona endaweni yotshwala azi ukuthi manje naye imali utshwala uzobuthenga futhi yabo. So kubethwa umuntu osontayo ngangimbe seshumayela ngami lo muntu lo emasontweni etimeleni nabasonto. Ethi uJesu uthi yabo manje uthi uJesu akhanjwe ngenyawo ngifike hamba ngenyawo uguqulwa icathulo manje. Kodwa ayi ya qala nje wami kwangisiza labo bantu labo bashop labo banemali kwangisiza ukubazi ngoba bakhona mhlawumbe bakhona ababili abathathu abaneqiniso kuleyo mpilo yabo kodwa futhi impilo yabanye i-content nabo nje. Uselapho uqala nini mfowabiyela uviyasho uthi wena uqala sinto esikoleni ngisho singabe ukhala mpazi ukuthi nabafundi wena ufuna ukuduma ukuthi kanjani igama lakho nje bese ematheni ingapheli. Futhi ngifisa ukuthi mina ngaduma ngoba yabona nasengomeni ngangayizama ukugida ingoma yakhe mhlambe ngagcina ukujima ngagida sekugidwa sekhanjwa amakhala kuphumela ezikole ngoba bafuna ungifaka la inophana nendawo ngayeka nje uduba phambili ngizoduma nini ngisafaka phana nendawo ngiyayeka lento mina. So angaze nje impilo yami angaze vele ngacabanga mhlawumbe abantu bayiphupha into abayiphilayo nomuntu usethu uyarisk kuyishayisa kodwa angaze ngiyibone ngiphambi kwebhodi ngibhala nguthisha yini. Nakho sesiyakubona phela ususematheni ke manje. Yes. Okay, shuthi ini phase yokuqaphiswa uyiphasile uthi hayi sengiyaziwa. Lento ngiyenza kanjani ibo umsebenzi. Uqala nini ukubona lapho lento yazi ngangiphilisa lento le. Angaze ngibone nje umsebenzi. Sazana. Ngathi abantu abayibona nje umsebenzi akaze ngibone nje umsebenzi. Ngibona quality usaziwa abantu kodwa ngabona ukuthi iyangicindezela ngoba ngidume ngihlale ehostel. Yeah. Sekumele ngibe nomngane onemoto. Kumele be nomngane onefoni eshutha kahle. Yabo isangichazisa lento sengifuna ukuyikhulisa ngiyishintshe lapho manje ngiyishifte lapho ukuthi kwaqala manje konke la sihamba masihamba kube nomuntu othi uyagano noma uyashadelwa engajabula mangingaba khona singafika kanjani. Uma ngizovela ethi umuntu kuzoba 5,000 ngisengibona ukuthi ngiyamdurela ngaze ngihole ngisho efemini. Yabo kodwa uma ucount indle ugcina ubotha uzophela emgwaqeni lo 5,000 lo. Kwaqala lapho ukubona ukuthi iwumsebenzi into ngaphela bese kwenzeka ukuthi mhlawumbe mawuthela 7,000 noma 6,000 ubone ubizwe indani zibe u3 nakho sengithola imali. Hey. Yabo. Okokuqala kusaqala ngangitshana baluthekile nami ngaxa hayibo ngokuthi ngiyaqoka kumele ngibizwe. Angaze ngibone ayikho into engayiqala ngisho ukuthi ngithi ngelinye ilanga into le ngiyayiphemba yoba yitoho
kwazi inzalo automatically nje ukuthi gcina kukhula kube into engenisa imali. Siyabona phela ungomunye wabantu athatha uBrainwood awubeka lapha. Yeah. Yabo nje angifuna uqhamuka uBrainwood nje angakhonzile. Kodwa ngathi ngubona kuwe nomthandeni ngathi ayi awunaba abantu uBrainwood abawenza mfethu ube ibhuku right wayesa sikhathi uthi uyawubona athi mkhulu kakhulu ayisathi nalala ayuthi awuqondi nje kahle. Ngathi isikhathi. Kuya ngesikhathi izinto ziya ngesikhathi. uBrainwood bewasithi abantu abadala. Impela. Iplelo baba. Uthi liqwa abantu abasha vele bazolifika nento ezistayela entsha. So uBrainwood esawuqoka nakhona futhi masuqoka uBrainwood mangugqoka uBrainwood uqala ukuba nojeni. Uqala ukuba nojeni into yamanje futhi ngo-2022 noma ngo-2020 ngo-2021 futhi. Into yamanje uBrainwood ngaqala ukugqoka ujeni qala ukuba nawo mhlambe ngase ngihlale edrobheni eThekwini. Uqala uba nojinje sengibona ngathi yazi mangingena ezindaweni lezi zamaclub ungazana nabuka mina bonke manje ngathi bekhona into abayixwayayo. Ngaqala ngawuthenga ujini kodwa ngangawukhonzile ngangigqoka uBrainwood. Nawo futhi mangigqoka uBrainwood ngangigqoka njengebhlwe engilithandayo engikhule ligqoka ngakithi liqhele ligqoka ekhaya. Angikaze ngilibuke ngeso lokuthi ngelinye ilanga ngiyothi mina uBrainwood ngiyawuyeka ngoba awungenzi ambassador. Yiba bawabona lokho kodwa leli bhlwe mina ngazi ukuthi nje makhulunywa ngoquality esithombeni somuntu okhuluma ngoquality ongazi ongangazi isithombe sifikayo kufika umuntu ogqoka uBrainwood. Phela sawubona phela manje wavela wasabalala emva lapho even nabafundi ema school baqala phansi bawuthanda abantu ngapha nangapha ngisho oTsepo ngapha nangapha basemalokishini sesewabona bawugqoka uBrainwood manje wangena awusikweleti uBrainwood lokho awusikweleti thina uBrainwood yabo ngalokho uthi sawugqoka bona sengaba nje ukuthi uthole mhlambe umuntu onomqondo noma oba imanager onomqondo ukuthi ngaba sinawo ama-sales angaka ilabantu bese ukwenza lokho uma akababuyela umqondo futhi ngeke ngibasole mina okwabo. And then sakubona manje sobe ambassador manje sekukhona ama brand aqhamukayo ethi mfakabiyela awuvule mfethu. Yes sicela usize usiqokelele lezi ngiyazi oVL laba bafika manje kade waqala ufaka ama brand ahlukahlukene isonesikhathi nakhona ngicathi omunye umuntu futhi ofuna ukugqoka uvele ebuke mhlambe ngeso labo via labo uthi yena ufuna ukuba babhala lapha amabhinqa amancane beshabela ukunaka usibhalo lesingisi singaphelele lapha kuthiwa kubonakala wena wangena kanjani. Shuthi ngiqala ukugqoka ama-brand ngaqala ama-local brand o-Anadawan o-Duvera bani angivelanga nje ngaqala sengibizwa i-brand yomlungu noma i-brand yase-mall ngaqala nje Anadawan uStability efike eyithunge phambi kwami efaka uAnadawan phambi kwami ngigqoka abantu beyithenga abantu yabo yasebenza kumthi yasebenza nabanye bangibona nami ama-brand maningi ama-brand ngawaqoka thina kuze kufike kulawa amakhulu. Ingakho ngithi umuntu engayiyeki into yakhe akayenzayo ngoba usuke ngazithola umuntu uqale nini because omunye umuntu useyibuka ngeso lokuthi ufuna yena i-brand le enkulu ephethwe abelungu kanjani ngeke kwenzeke lokho yabo ukuthi ngikanti ebhayizisa shuthi ke ithimba lelincane noma elisha elidumeka ngo-TikTok kubuka into uyibuka ngeso lomsebenzi ukuthi udumo lungangiphilisa ngaphandle lokusebenza kanti ngathi into esuke isebenza into osungayithathi ngedwa ngokuthi nisusa etoheni mawenza iyenza ukuthi nje ujabulisa umuntu ozojabula ube umfana la oqhama khona mina mangigqoka ngigqothi ngibe clean umuntu ongibuka ethi ngiyafisa ukugqoka nje engathena igazi bazompha malini mase sigqoke kanje ungayibuki ngendlala impilo ungayibuki ngeso lendlala uzoboshwa mawuzothi uhamba wena ubuka impilo ngeso lendlala uzovela uboshwa uzothi into engekho into engekho right ngenxa ukuthi ujahile phela manje unyaka nonyaka khombisa impilo yakho ukukhulu sambona uquality nangoVL namanye ama-brand asiwaziwayo. Yes Sabona uquality kwamanye ama-event bambiza ezobo MC amakhulu. Sambona uquality nanguseya present ko Bugatti Radio. Yes Khombisa khona ukuthi le yanto equality wayifisa ukuthi ufuna sanje hlezi igama lapha sabona impela mase usabalele yonke indawo. Ngayiyeka le yokuzo MC emcimbi ngayiyeka. Oyekela Kwaona mina ngazi ukuthi mina ngukho quality ukhuluma ngami nje mina ngazi ukuthi
mawukhuluma into right ukhuluma ngami imo right nabanye abantu ba right kodwa ukuthi mina uzongithatha ungese stage ngiyothi mina ayeye perfective yeah yabo nikhona na nikhona babona njalo ngibabona ngathi mina lento yabo ngizothini bafo mina mhlambe ngajabula kuze kweqe ngendlela umuntu akasuke ngibuka ngayo engibuka evidweni angikho ngaleyo ndlela mase kuphathwa abantu ngezathu sokuthini okay angisona isiwengu mina angisona isiwengu ngeke ngithi baziwe ngathi bango MC leni idinga umuntu ophaphe okwazi ukuhleka into engahlekisi ngibuye ngibe inhliziyo yami ibuye isheshe ngizothini angazi kodwa angeke ngikwazi ukuthi ngikhulume nabantu ukuze kuphele 30 minutes lokuthiwa kuzoshintshana abantu phambi kwami bayacula mina ngilokubingela abanye ngibaqhawula ngeke isineke sakusophela nalento oyishoyo wena ufuna into wazi ukuthi umuntu ophambili uquality mina uzofaka ubani kakhulu kunawe ngayiyela into yathi mina abasiqashela performance sinazi ingoma zakithi masiqasha siqashele siyo performer lokho okufisayo ukuthi sikusho umuntu wena ufisa so MC le gap yokubingelela angeke iziphele inkulumo ngibingelela ungayitholanga into ezokwenza ukuthi ujabule hayi ukuthi ngizokhuluma ilanga lonke emzini wakhe hayi ngcono ungangibizi hayi ethu ukhipha umsebenzi wakho oqala abantu abanye bayale abanye bayale kodwa ithimba eningi lakhombisa ukuthi ayasena angazi noma waliphoxa itshena ukuthi uquality ucula letha ade sisho ucula obavela usesemehlweni wakhombisa ukuthi uyakwazi ukucula abantu bahlwana kabili noma kathatha ngazi bayihlukanela kodwa abantu benza indlela yabo becabanga ngayo mangingena e-studio angicabanganga ukuthi angibukanga ngeso lokuthi ngifuna ukufeatureisha osibanibani ukuze abantu bezo stika kule nto engizoyenza la ngathi ingoma zami ngaye e-studio ngayocula futhi umuntu uyabheka ingoma zami ngangicula ngento engikhule ngayenzeke empilweni yami nento eqhubekayo eyenzakalayo engine show ukuthi umfana osuke emakhaya afana nawa semakithi waye nobuhlobo nengoma yangicula ngale kumfana okay umuntu okhulele emakhaya waye nobuhlobo nento engangicula ngalesa sikhathi so angikwazanga ukuthi uma ngabe ngiye studio ngithi mina perfective yasameni siwe e-studio jamani bafowethu nina nizongisiza nizosasenibheka ngenxa yokuthi abantu sebeyanazi ukuthi niveza abaculi ngenani la ngisho ngangafuni ucula ingoma ngefeeling yomunye umuntu ngangicula ngefeeling yami ukuthi ingoma yathi ke sikhule kabuhlungu sibonga umthandazo ngibona ngiqwahla nje ngimuhla nami ngiyayinelisa ngicula ngami lapho ukuthi wena ikuthinta iyeke kuba khona ezobathinta yabo so umculo ngawenza ngenza into ozokujabulela ongawujabuleli ngangeke ngikwazi ukuthi ngimforce ngenkani ingakho umuntu ngeke uzuzwe kuthiwa khona umuntu engingamkhokhela ukuthi uyi-influencer ngathi akangipraise ethi mina ngiyinkunzi ngisho ngingavumi mina ngincomisa zama uthanda uyeke uma ungafuni yabo khona iskimu sakhe singahlukani nawe siyazi ukuthi uquality ke mase semsebenzini sobona umjikelo sobona umlabalaba and futhi ukuqala kwakho lento yishow ihambisana nawe wena quality abaculi bonke uyabazi usondelana nabo close la akuthiwa ama-brand amakhulu but umlabalaba bengaphakami njengoba besephakeme manje umjikelo bengakanje wazi besakuyacula because la abantu abathanda umaskandi ngempela ababaziyo ukuthi bayacula kodwa wena wazi ukulanda laba abanetalent ukuthi benganakiwe ngaphela masikwana umjikelo nomlabalaba abantu abantswembu bebaziyo bakhonto benganakiwe ngizothi ezinto isizwe kusokudaliwe ukuthi kuzokwenzeka omlabalaba bengivele ngibazi nomjikelo bengangivele ngimazi abaculi bonke bengibajwayele ngibazi ayikho umuntu enginenxa nayo into nomculo abaculi bebonke kodwa ngathi mangibuka umjikelo ngibuka umlabalaba indlela abaphansi ngayo indlela abazothe ngayo ngathi kungasebenzeka nabo futhi ngathi mangibathatha seza la endlini umsebenzi beswenzela wonke la endlini i-system isound sixhumela endlini siye studio thina sesiyofaka amase sirecord siqede ngaba ukuthi ngase and futhi ngathi mangiba notice ngababonthi akubona abantu abathi sizomunqa amandla ka quality bese siyandiza
umsebenzi wesithathu kade ngiwukhipha kulonyaka lo ukuthi siyadula isidumbu yes ngilokhu nginabo akaze beyendawo ukuphakama kwabo yes sisebenzisanile kahle ngizothi kube ingxenye yokuthi sisebenze sonke ukuthi bavele emcimbini ngapha nangapha manje yeah ngiyajabula ngalokho kodwa makusuke kufanele ukuthi umlabalaba mina ngimnikeze imali ukuthi sisebenzele ngiyamnikeza angisho ukuthi khona engangakwenza khona phela engangafonela khona athi akubiza umlabalaba mina mamele ngikho imlabalaba imali yakhe ngiyamnika futhi nansi imali sesisebenza imicimbi usuphelile kulungile yabo indlela esisebenza ngayo ngicabanga ke okunye izinto zenzeka ukuvuma kwenhliziyo zabantu nanokuthi umqondo wakho ungathi sila wena uyibona usucula no lakhi ngizonza ukuthi angibaza balomculo lakhi eduba sithi lakhi eduba saphela usihle nawo la uyibona usuhle no lakhi edube kanje sibe sihle nawo usho wena awukho kulento esiyenzayo la uzofuna wena istep sesokujambisa susephesheya bese ukhohle ukuthi ubukhona thina empilweni yakho uzuwele lapho so nje ngasebenza kahle nala madoda nama sisazosebenza after ngayibona into engaba unxaka kuthina because umsebenzi wenza uwodwa kodwa ufana nasebenza nomlabalaba naze nafana wawenza abantu nafana madoda angangibona maloku uzala inkulumo zabantu abaTikTok ake kuyenzeka nobuhlobo athi nendoda mayikipite nentombi bagcina sebefana nabe nentombi yakhe uthi uyafana nentombi yakhe hayi kuyasebenzeka nala madoda kuyasebenza futhi nomunye umuntu mhlambe usuke usayiqala into yakhe noma ufisa ukusebenzisa yakhe phambili ngamkhuthaza esebenze nayo la madoda kuyasebenzeka nawo then siyabona mfethu thenga iBM mfethu aceceke ukukhombisa khona umsebenzi ukuthi hey le ndoda iyaphanta impela uyijabulele uyobona ibandla kwamashu sizosigame ukuthi hawu quality engathi befuna ukumdubula manje lapha sangazi uyazi ke nawe ke indaba zenu wonke umuntu usuke yazi nami ngizoqhabanisa side la ukuthi hayi uthatha intombi yomuntu khona lapha angayizwa lento enjalo kwaningi ngisho ngisahlala khona ehostela ngaphakathi ngangajole ehostela phakathi ayikho intombi yomuntu engangayithatha ehostela lela ngahlala khona ngihlala iminyaka yabo 4 or 5 angaze ngiyenze Stefana leyo ukuthi ngithatha intombi yomuntu ngicabanga ukuthi kwakuyindlela kuyidefender kulabo nalabo noma kwakuyindlela ukuthi ngoba ngishilo wathi abantu abakhuluma into ngehlisa isithunzi ilaba abangamajongo abathi bafisa uba ngaphe kwami amajongo ngezinto nanobujongo ngaphezulu kuna wonke ukuze unothiswe abantu kumele ugxeke mina so ukuze ngizokwehlisa isithunzi kufanele ukuthi mangabe ngivelwa inkinga abantu bedabuka ngapha nangapha uthole into ozoyisho ukuze ngizogqobeka ngeinyawo yabo ukube kuthi ngizothi futhi 100% not 100% kanti 60% wabantu bakulindela ukuthi uquality 1 nini impela kodwa lokhethe angithi yabothi sengineminyaka ngikhona ngiquality akaze wavela isithombe ukuthi benginentombazane ingishuthile ngilele ngikhamisile ngidawutshala ngeke kwenzeka futhi lo ngeke kwenzeka bas leso sithombe mathi siba khona siyotrenda ngapha nangapha ngenxa ukuthi sibe sithendiswa amajongo ayo befuna ukuthiwa uquality uyabheda yini and right ngamajongo right kodwa bebukela kuwe yabo babukela kumina ngoba uthi icontent wonke umuntu omboneza icontent yobujongo unayo lenhlansi ukuthi ngifuna uba uquality yes babethi kubuye mangenza kuba uquality uma ngabe kubuqaba ngishuthe iTV le ngithi mina ngine smart TV ethi umuntu omunye awusikhona ekhaya ngaze kuchome nge-smart TV uthi namhlanje wonke umuntu ufuna ukuchoma wonke umuntu ophethe henesi ufuna ukushutha ngayo ihenesi phela kade yaba khona ibhaliwe la ngathi 1970 bala ngapha ngemuva into ekade ikhona bayibone nenti kuyashutheka ngayo nje ulokhuzana babona kuwe phela so kodwa lokho kumele kufihlwe kuthiwa hayi webhed quality hayi ukuthi bakabe kuthiwa ngidutshuliwe bengisuke ngidutshulwe amandiya noma makhalati yes amajongo amanye impela amajongo amanye aphapha lo mfana uyaphapha lo mfana usihlulelayo yabo phela ngakithi uChristmas ubudlwa noma imuphi umuzi yimi ngicathi nje wenza ukuthi lento ingabe saqhubeka ngathi iyavaleka nje yabo ngoba ngaphuma esikoleni ngahlala ekhaya nje bakutshele ngaye edrobheni
mangehla ngekhaya caca ukuthi lo muntu lo usehlala edrobheni ngaba yijongo nje kwakhombisa ukuthi lamajongo amanye lawo ebengifunda nawo ngathi alekha lapho nalapho kwaqala kwasengathi sekunokuthi khona nje usile ngoba usehlala ekoThekwini yabo sekulokho sekukhanda ukuthi ungabuseze ekhaya ngoba sengitshithe ngisile nami ngingabe ngiseza kini mina mangehla sengehla mina notshwala ukuthi igenge ayiphuze ijabule omakho sebekubuka ngeso lokuthi udakiswa ingane zethu ngotshwala eyakhe impilo yaphambili ungaphoqeka umuntu ngiphoqa mina ngazi ngoba sasifunda sonke sasikhula sonke phela wozani nizojabula indlela yegenge entsha ukujabula ukuphuza oma wena sebethi ezethi ingane udakiswa ngotshwala yena yakhe impilo yaphambili abazi ukuthi yaphambili noma yiphambili bona bathi yaphambili ngoba bangiboni phambi kwamehlala uyabo so ngayivantwa kodwa Christmas udle emacinekeni nje manje kuyaziwa umuntu udlela kubo nje Christmas ngayiva uyoze ekhaya uma uthanda uma ungathanda awuzi kodwa nje omama baba babenza njani omama baba babesheshe becasuka lo mfana abe wanenzani uthole ngani ebangafika nje bukuye nawe yabacela imali athi bathi nomama baba angisaphani angithi ngisaqala ukuduma quality mangifika stage ngiqale ngiyiphosa imali angizayikhipha isidala bafuna uyivala bafuna ungivala bagangile ngithenga ngekhadi kuphela mana sethoza emakhaya mina uze ngidlale labo ngoba angithi abantu nje amasikhathi samanje abantu abakuthakathela uthufu bakuthakathela ukuthi ube yihistory usaphila kuthiwa wayeyinsizwa impela hey ubusaphila so leso simo leso angeke sangifice mina kunokuthi ngihlupheke bafona manje ngisayihalela impilo ngisalangazela impilo enkulu into ezinkulu kunokuthi ngihlupheke kodwa mina njengamanje ngiyoshona mhlawumbe ngeke ngisahlupheka mina mfethu uhlangana kanjani nalabo abantu sikhuluma nama legend angalo Big Zulu Sjava yes Black Diamond sakubona nabo uthola kanjani lelo bandla lelo sabona futhi ngapha nangapha music video bayakulanda kweminye uma kuyihlalelwe nje kuxoxe ibandla kahlala ngizothi mangifika eGoli ngafika eGoli uBig Zulu bengazi ngangimazi but kungeyona into ukuthi umculo wawo ngiyawulandela umculo wabo ngaleyo ndlela umculo wenhlako nomaskandi kubukela uBig Zulu wayengazi dibana kwethu isadibana kanjani noZulu angisazi kodwa nje ukudibana kwethu noZulu ngathi kwabo ukuthi siye studio sakhe siyombona estudio sakhe mase umbona estudio sakhe washo ukuthi kade asefisa ungibona kuyindlela ukuthi engangithola kanjani sibonana masivashe estudio sakhe ngikufuna ngaba noThomo kwaMthembu ngoba bengakazani lapho noThomo usibari mase ubona uBig Zulu ngangiyize la eGoli ngidrive uyena uThomo engihambisa kuZulu kwase kufika ukuthi uBig Zulu mangibona basala bekhonzana kanjalo noSibari yabo emva lapho usazana ke no Big Zulu kwabo ukuthi ngizothi nje uBig Zulu ibona into engafikela kubona eGoli ngoba mina ngafika eGoli ngazohlala ngifikela ngamuntu la uma ngifika eGoli ngafike ngabhukha ihotela nje lapha lokuzana nedrobheni ngahlala nje mhlawumbe kwaba yiviki noma kwaba insuku u7 u5 ngaze ngathola indawo yokuqasha ngapha kweSoweto ngaqasha kweSoweto angifikela kungabantu ukuthi njalo mangivuka ehotela yiba bangilandayo vele endlini sihla senyuka idropa long kwaba abantu nje ngizothi bangafikela kubona ngoba nami ngafika bengakadumi kangaka kungaba kusafika kusinga abantu sonke abantu besithanda besazi kodwa hayi kangaka yabo yibona into engafikela kubona nje like Big Zulu nje yakhula ngizothi uBig Zulu wena ngafika yena ngoba uSjava besixhumana ngoba ngiqala nje ukuvela kwi-TV eHostel kwabo uSjava nje waba nesandla esikhulu futhi lapho ngoba kwathi uma kufuna ukuphamiswa abantu abadingalayo wayibona i-character ngifanele ngingamazi ngaze ngimbone kwangena i-call lapho kwakhomba ukuthi ube nesa so nje ibona into babe abafowethu nje kakhulu labo bantu labo uselapho sesibone ngapha emculweni wethu wamaskandi yes masibuka ngapha ngcono nosondele O2 ezingxenye ayifani impatho ngapha kuthiwa banama rider ngapha babehamba ngapha kune line up kumaskandi engalandelwa uyaperform uqeda usuku uhambe nakhona mina ngivukane siyi perfect TV kodwa makufika umfowabo abiyela
ngadlula engene Edlule engene stage phakathi. ucule ehambe ngale kunama rider kuyazi usibani banisefikile or sometimes banokubhukhela amahotela bayazi ukuthi i-artist ibalekile kulamajeni namanye Kufanele mm imicimbi eminingi futhi ihlezi nama ride engike ngihambe ngayibona kubo labantu be hip hop. Yazi kumaskandi inkinga iqalapi. uBig Zulu mayibona umfana ofikayo owenza into efana neyakhe uyamthatha emsondeze yabo kusho kushuthwa ngeke uzumbone sembambisa ikhamera kushuthe lo mfana uze ngaveli or efihla. Uyazi umaskandi sithi siyo performa kumbuso wamaciko sonke. Sisemva kwestage sonke sihlale emotweni sonke noma singahla futhi ngime neqo lami noma yemene lakhe lapha engabikho uzobingela omunye. Nonke niphakeme. Sonke siphakeme kumaskandi. Nami ngithume. Siphezulu sonke siphansi ngoma bank balance niphela umaskandi. Yes. Sonke sidumile siphakeme umaskandi ngathi ngibhukhile indawo ukuthi akulalwe. Yeah. Encameluthi elalisa abafana emotweni ukuthi ezozehlisa kumina ethi akanayo imali yokubhuka ucithi ngipitshisa abafana bakhe baphakeme laba be hip hop bayakwazi ukuthi becuphisane kuyona into abayenzayo. That's why sobona esithombeni uBig Zulu ushuthe no Casper nobani bahlezi bendawonye ubothi kusendaweni nje futhi obumnandi bayihlalele uyakwazi ukubona uCasper bayihlalele kwaMayimayi kodwa thina ayi mabehleli futhi bayikhuluma into enekusasa ezoya phambili omaskandi uma ukwazi ngibahlanganisa kanje yeah ukuphuma komunye kusala kuba kuyeni topic bahle bana bebodwa yabo so omaskandi kusekancane kwenze kanjalo ngenxa yokuthi ukubumbana kwabo ngeke kufishane ngeke kwenzeke. Ungabanye nezingxenye abaculi abangakhokhelwanga sesiphela 20 benidlale la kumaskandi kungakhokhelwa sakwenzeka isigaba esinjalo le into efana lezo ziyenzeka kodwa ke hayi njalo ziyenzeka ngiphinde futhi ngithi le nto le mayenzeka mhlambe kuyenzeka ukuthi imali nothi ayizukhokhwa mhlambe idelay ukukhokhwa ngicabanga ukuthi nalokho kwenziwa yikho ukuthi ungacommunicate ukubethwa abahleli bemicimbi bayacommunicate nabaculi. Yes. Ngabe akuze kufike esigabeni la kuthiwa khona komuntu okhawuthi akakhokheliwe. Kuphinde futhi umuntu abaculi abanye kuthiwa baphethwe abahleli bemicimbi. Ayi. Mawuphethwe umhlelo omcimbi kuthiwa uphethwe umhlelo omcimbi sifuna ukulwisana nokuthi umhleli akasikhokelile imali. Sivinje ukuthi sekunoma skanda abawu5 abangezukulwa ngenxa baphethwe. Yabo uqhekeko vele. Ileyo nto lesinoqhekeko vele. Uyabona ukuthi uqala lapho nje ukufaka ungabumbani komaskandi ukuthi into yabo ihlezi inobuxoki isikhathi esiningi. Ayi uselapho siyasibona phela khona kumaskandi nangu uquality ukhona endaweni nangu mhlawumbe usigabisi ukhona naye kodwa ngeke odlulana ngathi abazani ngisho endaweni shosho sekuphelile nje angasho ushonke abedlula kuphela nje yabo akukho lokho ngathi phela singonkampani kugcineni ukuthi amfowethu niyazana just that ngathi umlandeli wakhe yangazi kwabo kuyijwayeza bayijwayeza into errong ongeyona ngoba mazizama futhi beyela mazizama futhi ukuhlala ulaba ethwa nampo ke laba bahlangene ngapha enangiyazi lento yalabantu labo uma ngabe nihlangene manihlangene niphilelana yes kuthiwa ngabahlangene ngani futhi uzongena phakathi nendawo ethwa bawuze bexaba esikhathi abantu umuntu ebengijwayele ukuhlezi nginaye isikhathi esiningi lokuSminofu lokuSminofu kwathi kusuka asangabe sisahlezi indawonye angithi besihlezi sonke besingena busy besingakuhlezi siqashwa njalo sikhulisa amagama kuthiwa bazosinothisa ukuthi ukuhlangana kwethu kwasisebenzela ukuthi nomunye wazi ukuthi khona uSminofu nobazi uSminofu engamazi quality wamazi kunomuntu uSminofu behlala eJipi hostel kunomuntu ongeke esangibulala mangihambe eJipi ngenxa ukuthi
hayi Mazo uSkim noSminofu mazo Sminofu ubehla noSminofu uyamazi uSminofu eJP dlala ephethe ngayo akasekulutho enza into embi kumina ngoba uSminofu kade ehlala naye sakhula yabo mabe uSminofu mawukhona umsebenzi awuthola eThekwini engithinta indoda lakho umsebenzi kanje kanje ngibakhonelile awubafona nawe batshela ukuthi inamba yakho le mangithola umsebenzi ngizothi mhlambe ngenze example into asesebenza koJozini indoda sami zosebenza ngapha yabo yeah uzosekuthiwa ayanithanda lo gay wenu hayi thina sibambe noma sixoxa naye umuntu masihleli naye sixoxa naye uyabothi abantu abaphokophele ikusasa elingcono nalo kulento abayiphilayo well yonke into esikhulumayo usifisa nomunye ngacathula ebela akafisa kuya khona kwaba ukuthi umsebenzi usuwenza ukuthi singahlezi sisonke kanje akhula ama brand ngiye ngithi ngiseThekwini ebese ekhaya ngithi ngisekhaya ebese eGoli siyaphambana yeah kuvele ngene inkulumo ethi ubana amposta ngani bane ekhiphile ngasho ukuthi bazoxabana hey bae usekuyele yaSpinoff no nawe kwakasabana ukuthi hayi baxabene awu ngithi ngisendela elikabi i-screenshot yazi kuphi ithi nasikhulumisa ke manga kufanele badakiwe abantu lasho indawo le reset bathi selihlebisa amahanga kucomment obunye ngicabanga ukuthi kwaba ibhizinisi nanokuthi phela noma ngathiwa ngisegoli ngoba igenge eningi ixisha ngapha ngasedrobheni yes ayikho into engiphoqa kungaka ukuthi ngoba nazi ukuthi siphilela nanganani sekumele thina usuku nosuku manje sindawo esishuthi isithombe hayi asinayo wathi ukuprovela umuntu thina siprove lutho thina siyaphila singahlala singadibana ngisho usuku nosuku singashuthi mhlambe sishuthe kanye ngenyanga yeah sikhuluma efonini ukuthi wena usufisa ukuthi bakhuluma kanjani abekhuluma yabo ngoba phela abantu bayafika nje nakumina uza uthi hey le nkulumo leyo diyaxeka kodwa manje shuthi ifuna ukuza umbono wami uzothini mina bese ngithi iyabheda inkaba enjalo ngizoke ngiyikhuza uxake yonke uzoyikhuza kanjani bayakhulumana into zabantu umuse emehlweni abantu abantu bafisa ngathi bangasicontrol ukuthi asenze ini ngasiphi isikhathi ongeke kuphumelele hayi ngeke ingakho abaculi ngebephile ngenxa ukuthi abaculi mhlambe maqala kuvela inkulumo enjalo ku Facebook abantu abashiba entertain into efana leyo abaculi ababesizakala yes uthi izolo ukuphi uSminoff useDubai uSminoff kuselezinja lezi kuthiwa ogovuzi lesakaza imbombo le manguzo kuthiwa zidla upopo namashwabuzi kodwa phela zezo zihambi uthi kimi adekho interview uthi hayi apho lesibaya kusindawo yokubheda quality uhamba obheda lesibayini ngubo yocula ngaze promo nje abahlobo sezomflathela uphinde sibayeni angithi ilento ezombhayizisa ngababona kuma comment bathi usiqoleni isiqo esibayeni imizi leyana umsebenzi engiwenzayo umculo engiwenzayo yes okashembe mangingena stage mina ngiqoka umNazaretha ngisuke ngizobukisa ushembe ukuthi lo mgilingwane wangiphawona nanku ngiwenza manje ngembethe nengubo yakho idlozi mina elangenza ukuthi ngingabi nayo umlungu ngiyiphathe ngidume ngicula ngayo yonke into engiyenzayo ngawusiqola ukuthi ngingabe ngisaqoqa manje esibayeni sala idlozi futhi mangiqimbeke manje abe nyawo idlozi zathi bale angazi mina ngiyaswenka angifihli lona isende ngiyaswenka straight uqoqa impatha ngenkani manje sengiqoqa manje umqheleke manje ngithi hawu idlozi nje lengiphi imali ngithengele lesi siqoko lesi bafuna ukulawula yonke imizi kodwa ngicela into ebuyibabhayizise ilabaculi abacula baphinde bethathe leave emculweni bephinde bebuye bethathe leave kodwa ngingabakhulekisa uNkulunkulu bakhumbule nabo basobe ne pressure phela siphela masugqwele njalo umqhelo wangathi upresident phela manje ngicela sengongizwe phela futhi ibrand yomuntu lena akayikhanda ukuthi yena ufuna ukubuka njengendlonzi ngiyakwazi kunjani ukumukeleka kubahlali bemcimbi basakuthatha njengoquality omculo noma basakuthatha njengoquality lounge or content or what
Manje seba understand ukuthi abahlela emicimbi bazi masifika sisocula thina mawusiqasha sisocula i-content ikhona yenziwa yona wonke umuntu shothi mawuthi uqasha be-content aqashe bonke abantu abaku-TikTok ngoba umsebenzi ukhiphile asikwazi sikhiphe umsebenzi usithi usiqashise sizoyenza i-content hayi ngeke yabo i-content senza mahhala umsebenzi sirecorda ngemali ngoba even siyakubantu esimasibavumise ingoma zethu bese bezazi shothi mawuthi ungiqashela i-content mangifika ngayivumisi lezi ingoma kuzona into engibalimazayo ngizobabhora because mangisuke ngiyosebenza ngizofike ngiyicule ingoma lokho kuyi-content abantu bayakwazi igap yakhe iyavela masuke sikhuluma esifuna isiperform yabo kuyiqiniso because ekugcineni phela nawe ubusho ukuthi isona sinkwa sakho lesi awukwazi ungibiza emcimbini uthi angizovela kanjani mawuthi angizovela uyangilimaza angisakwenzi lokho mina ube MC usho ukuthi awusekho biza uquality uzoperform ngizosebenza mama ngibiza emcimbini ngizoperform sizosebenza yes because nokuvela kwi-poster yaleyo mcimbi vele kuyawudayisa umcimbi phela ukhwethe i-brand mina ngisho ukuthi mangabe ngivela emcimbini ngisho ukuthi umcimbi wakho awubanga kanjani impumelelo manje sikhona kulowo mcimbi lowo kodwa uhalf noma ikota lawo bantu basuke beze ngoba umcimbi awubona upost oquality yeah mfethu sabona ngonyaka odlule wena isigameko khona la anehlalene noSminoff nengcokolela hawu ekugcineni nawe ngiquality engathi bagejana nokhuzani manje la first stage yeah hey wabona kukumpela sazi kodwa sifoka ukuthi yaphetha kahle ngathi yaphetha kahle ngokuthi mina ngihlakaniphile yeah ngathi yaphetha kahle ngokuthi mina ngihlakaniphile umqondo wami mina uyasebenza yeah angicabangi ngoba sengilambile kuphela umqondo wami uyasebenza ukubethwa ngakwenza lokho kwakumele kwenzeke ngathi baningi abantu engabaluze engangijwayelele nabo engangiphila nabo futhi mhlawumbe bengelekelela kwezinye izinto noma esasisizana kwezinye izinto ngenxa yokuthi ngathi mina le nto ayima iphela yeah mina ngisemehlweni abantu ngiyacula ngenza yonke into esemehlweni abantu futhi ukubethwa ngavuma ngathi mina ayikulungile ngizovula ama-case nokhuzana avula i-case ngabe abantu basasenathi kule mase attend i-court noma ngabe sebashiya phansi ngabe sesisele so2 futhi what if i-court iqondene nokuthi mina nginama-gig awu2 kumele ngenze njani ngiqonde ngiyeke umsebenzi ngiyeke kwi-court so ngabuka lento leyo ukuthi lento izongimisela impilo mina ngeke ngikhona ukuthi ngiyenze and i-case mayisemnambile futhi manjalo ngelanga le-court ngiyehla ngiyale ngento engeze ukuzuza lutho ngayo ngathi mina lento ngeze ngiphazamise kakhulu mina just ukuthi kuseyinto kusakhulunywa ngawo njengamanje nobani bakhona abantu ababebuka ngase ngibuka ngalo lento ukuthi ayizongiphazamisa kangakanani kodwa nxa ukuthi babefuna ukuthi bengibone ngicindezelekile ngangingazi bekhona after bathi bayibuka ngeso lokuthi balwa izimpi zabo zokuthi abamfuni kangakanani umgodi befuna ungenza mina umkhonto ukuthi ubagwazela umgodi bese bona bengaveli ngangayivuma lonto leyo mina yes yonke into engiyenzayo mina ngicabanga mina kuphela ukuthi izongisiza kangakanani angicabangeli wena ukuthi wena kuphazamisapi mangabe ngiyenza mina njalo ngicabanga ngihlezi ngiphambili mina ngami ukuthi mina izongiphazamisa kangakanani into le mangingathi ngiyenza yini engizoyiwina hayi ngikuyeke ukungangiwinisi ngithatha okuzongiwinisa because wena ukuya kwakho lapha uye njengomuntu uthe bafu kuhamba kanjani ngabona indlela waqhamuka ngayo ongayona impi ngacela umuntu khona ukuthi ukhuzana uyakucela la ebhasini abamba ngalo uma ngithi ngiyasondela bodwa akekho ebhasini umuntu umengenyaka kanti shuthi bona ngokweform yabo sebeform ukuthi shuthi bazola noma ukukhuzana akagadle ukwathi mayiphindesela shuthi simshaya sonke noma benza njani yabo ngendlela wayeplane ngazi babefisa ukuthi kwenzakale ini sizoqiniseka ngokuhlaniphile kodwa ke kwakhona lokho ukube kuthiwa mina babehamba nami mhlawumbe wayengathi akulwe igidangoma kunokuthi kulwe yena even singesayibuyisela into efana leyo emumva kwangamele kulwe igidangoma ukuthi kulwe yena ngenxa yokuthi ukuthi ephasi ngabantu umuntu uyayikhohlwa ukuthi imnganani mhlawumbe impela ngayibona into yabo ingasebenzi ngoba phela mangihamba mina ngihamba nabantu mawusukusha umuntu wena nithemba ukuthi nizola ngenqindi ubiza umuntu ungamazi abantu bani ubotho babemdubula kwasekumele kuthiweni manje ish and then
Sabona siyazi mhlawumbe wena nahlala ngaleso sikhathi Yes. naxolelana. Nawe neshow ubuyela endlini umoya osephezulu. Nawe usacabanga mhlawumbe ukuthi kodwa hlala uthi hayi no. Kodwa ngeke ngisebenzele. Ukhona umuntu owaneqhaza mhlawumbe ukuthi nobabili nihlanganise ethi madoda amadoda iphela. Ukuhlangana thina ngangacabanga lokho ukuthi le nto angayi-entertain. But ile product engikhuluma ngayo ukuthi mina ngeze ngifonele ukhuzana ngithi mina le nto entertain. Umuntu wakufanele efone kwakukhuzana okumele efone. Kodwa akufonanga kwafona uBig Zulu. Kwafona uBig Zulu. Ngeza sokuthi ngathi ukhuzana une-information yokuthi uBig Zulu wesazina kangakanani. Wayazi umuntu mhlawumbe ongingakhuluma naye kukhuluma naye wena uBig Zulu. Yeah. So uBig Zulu nje waba nesandla ukuthi sikwazi ukuhlangana ngoba emva lapho mhlawumbe kwakuzoyithulekela ku-attend lawo markets egcina konke ngenxa ukuthi nomnye akafuni ukuyibeka phansi kunomunye nomnye wazi ukuthi yena manje into izwakale ngayo because ekugcineni phela ngabe nibukana kanjani kwanavula lama case ngaba nje kuyazi ukuthi inkukhu nempanga noma phela kungasho ukuthi mina ngeke ngithi mina mangabe ngisuke ngigarantile ukuthi mina ngeke ngifune lutho kuwena noma ngesihlangana nendawo mina mangifika stage mina ngehle emotweni ngene stage ngiperform ngene emotweni sisambe sibe sihlangana naphi kwenye indawo ubucelana mina mangekho la endlini ngisuke ngiphumela endlini ngoba ngisuke ngiyenza into engisuke ngiyoyenza sengadlula ngibona abantu engijwayelene nabo bese ngiyebuyeza la endlini kodwa nje showcase ukuthi hey kancane mina kuthiwa ngithi konke wakhe ngifunayo yes yabo so sesijwayelene ngaleyo ndlela sengathi siyasizana mawukuthi ngifuna into yakho ngenxa awuthi sidibana namhlanje ungone namhlanje bese ngithi mina kusasa uzongibuka kanjani ubungibuka kanjani ungakangazi ngibuka nje bufuna ungibuka yabona umuntu engizodibana naye emgwaqeni bese ethi ngizomdinga bengamdingani ngisanda kufika egolomu lo bathi wafika egolo ayihlalele hotel ungasimuthi ngafika ngihlala aze ngifikele kumuntu mina la egolo ayikho umuntu okusabisa njalo khumbula njalo angikhumbuli lutho mina ngikhumbuli lutho mina ngifikela la ngilethwanga mina la egolo khumbula wethu hayi ngizona mayaphela vele ngingakhona futhi nokuzwala ukuthi ngabangani ngathi makuhlangana show hayi namhlanje namanye masihlangana siyabingelelana kuba right akukho into iqubu ayalikho iqubu enginalo ngabo ayikho into basengabafowethu nje babevele beyibo just ukuthi ayikho into vele sasivele sihlelile ukuthi samele senze ndawonye ayisenze ngoba sakwenza lokho hayi baseyibo nami ngiseyimi ngapha kuhle lokho because ilento uyisho adwisho ezobula ama brand wena u2 egcineni yes abantu besale beqhubeke bephile kukhona labaphushayo esayidini umuntu lo show uyileli izimpi zakhe quality yalimali ukhuzana yalimala ngala ngoba phela angithi mhlawumbe abantu engathi babeza umhlushana lo ngingaba yibo futhi abacula bayihlohla ukuthi uyaxhaphaza uyabo kodwa ngithi mina hayi mina uze lempi izokhula kahle post page lakho ukuthi ukhuzana ngixhaphaza musungitshela kwi-inbox ngoba ayithi ufuna ukuthi kuwena kukhuphuka wena uyabo ufuna ukuthi kuwe mina kukhuphuka wena kodwa kuzoba njalo umuntu wayesecabangela leso sikhathi ebuka ukuthi iquality ngishiya kangakanani mangathiwa lesigame kuyasattend somuyisa uquality sengisethi ube nothi ngingene kulopotsho so angikwazi imbono yabantu ayingisebenzelanga ngaso sikhathi ngayithathele yami imbono kuhle lokho silapho le yama brand mfethu yes siyasibona abanye abaculi by promote brand like phela ngeke qhamuke mhlawumbe nje umshana wakho ethi equality ne brand kanje ngekumkhokhise loyo oyasekhaya uyipromotere yona la lama brand amakhulu la siyasibona abaculi abahlukahlukene khuzana eJonathan D iViyali umthandeni noKhathi kanjalo Abita akhokha nama brand noma mhlawumbe kuya ngedili yomuntu kuya ngedili yomuntu ukuthi thina ngeke ngikwazi ngithi ama brand awakhokhi kanti abanye abakhokha ngithi akhokha kanti awakhokhi so kuya ngawo ukuthi inkulumo yenu yathi niqala ukuvumelana njani mfethu lempilo le media ke le yokupresenta manje phela ngiyakubona lapha kwaBugatti impilo ye media inhle imbi yonke into yakhona inhle imbi yonke into yakhona into yakhona yazi ukuthi ke ngami ngifisa bese ngifisa ngabe ngenza amalungiso lokuganwa enze kunzima ngisho ukukhetha
umuntu ozomthanda ukuthi yabo eyiqiniseni cause uhlezi ungazi ukuthi ufuna ini uze ngani yabo kunzima ukustika kumuntu ozomthanda uthi uyamthanda then uze ngenhloso ezinye kanti unofisa umuntu ozothi mangabe uneyinkinga umtshela ukuthi yazi kulenyanga into zami ayihambi kahle ngingathi ngitshela umuntu lokho ngibone sebhale status ukuthi bazokubalisa usikrishotile la screenshot manje inzima into nje ehambisana nodumo phakathi inencindezi enkulu awuzazi uphile nobani uhlale nobani uxoxele bani weke bani ngenxa yokuthi abantu abaningi awubazi ukuthi beze ngayiphi inhloso kuwena abazami ukwakha ama-beef abantu like njengoba usho baningi abaculi abasonkayo yes nabantu nje abayishayela i-brand njengawe gqoka impahla ebe nje egeze bemuhle yes like kuyasabalala ukuthi hayi anizwani noZaniwe but azange nginibone niphimiselana amazwi angazi noma mhlawumbe waba khona into kanjalo ayikazi bekhona ayikazi bekhona ngicathi kwaZaniwe lo mhlawumbe umazi ngambona ukhosini nje sine interview ukhosini ngicabanga futhi kwakusuke kuyinto i-create abantu ku Facebook ukuthi bacela abantu mabeqhathanisa amajongo ukuthi ijongela ukuthi liyangigqokela noma yethi eshowe lakhe evune lakhe ugcina kuqhathaniseka abantu kanjalo ngicabanga ukuthi mhlambe yena kwamphazamisa ukuthi abanye abantu mawuthi benza leyo competition beyiqhathanisa eyithathe yena eyibeke emqondweni efise ngathi engaba khona azoyibhala ku Facebook nami ngibhale ngiphendule ngapha kwasho ukuthi ngayithi ngiyibheka i-competition yakhona imfishane ngeke ngikwazi ngoba phela mangabe siqhathanisa iqhathwa into eziningi kuzogcina ngathi mina ngifuna ukubuka ngathi mina lo muntu lo ngeke akathi abantu azoqhathanisa nabo but nje asikaze sibe nonqami naye qala umazi okhosini ngangiqala umbona okhosini naye wayiqala ungibona ngangiqala umbona okhosini manje nguvele next year masizosondela ogudi futhi yaphinda futhi yasplash nyaka nonyaka nje ngihamba ngestudio mina ngifike ngikhokhe ngirekhode nyaka nonyaka hayi ukuthi kumele ngifole bhuti omdala sengifuna khona ngiyakhona nje nyaka nonyaka hayi kahle ngiyoze ngishone ngicula angibeke kanjalo ukuze mhlawumbe nenye interview ezolandela engabe umuntu ozongibuza ukuthi mhlawumbe kuzoyeka noma uqhubeka unyaka nonyaka nje ngihleze ngikhipha kunokuthi mhlawumbe nginciphe ngagcina sengikhipha mhlawumbe uquality namankentshane ngibize nina nizoba amankentshane lapha yes for ukwenza kwa 2024 ezebuya 2028 angina leave angina gap mina la kuna gap la ayikho gap engizoyithatha mina la ngiyorecorda njengoba sengaqala nje isukile Thembu shuthi 2021 22 23 okay 22 23 24 shuthi nginama los now 3 shuthi kuswa manje ke nje forever ke till ngize ngishone ngilokhu ngikhiphile yabo okunye nokunye akukho engachaza ngomculo wami nje ukhona uyatholakala YouTube yonke indawo yatholakala mfethu hayi asibonge nathi Perfect TV ngiphinde ngibone nje ithuba lakho ngijabulile namfowethu busise wena mfethu ngifila ngisekhaya ngathi ngacisha ama camera ngisale sengidlala ubheka hayi sibongile mfowethu inkosi ibusise bafuna ngelinye ilanga mawulithola ithuba phinde futhi vele just lesikhona hayi siyabonga bafethu lapha emakhaya iquality la kabiyela umfana ulawulane ngiyacela nihambe no stream music wakhe yonke indawo ukhona ungamfollow ema-page follow i-page lakhe yabo i-page lakhe nimenze kanjani ecobezele kanje yabo asikho kwiveni yethu ubona nje lo muzi umuhle kangaka nangu mfethu umfo wabiyela amandleni lawo ungayibuka ngathi view incane uhamba ubuka umusic wakhe kuncane kukhulu kuye buke kumenza kube njani hayi siyabonga kakhulu uba weBugatti lo ngiyacabanga ukuthi usuka lena khona phambili kuBugatti lo abantu ngicabanga ngabe yini lengane lokuphethe uBugatti lokho mina la babiza lo Bugatti lo afethu